Omni-Man je jedan od najstrašnijih likova moderne fikcije. Osvajač stvoren za rat, bit će dovoljno snažno da razbije planete, preživi vakuum svemira i brutalno uništava svakoga tko mu se nađe na putu, pa i vlastitog sina. Kratos je drugačiji. On nije stvoren za osvajanje svjetova, već za uništavanje bogova. Ova borba nije pitanje statistika, već izdržljivosti i iskustva. Što se događa kad nezaustavljiva sila naiđe na nekoga tko je već ubio i gore? Analizirajmo tko će biti pobjednik. Omni-Man je jedan od najnovijih moćnika na malim ekranima, najbrutalnijih obrata na arhetip Supermana i najstrašnijih očeva u fikciji. Može izbrisati čuvare globusa, gotovo ubiti sina i boriti se s najjačim ratnicima carstva. Ali pravo pitanje je, koliko je zapravo danas moćan Omni-Man? Upravo to ćemo sada razjasniti. Omni-Man je Viltramit, član jednog od najmoćnijih carstava u galaksiji. A razlog zašto su Viltramiti toliko nevjerojatno snažni svodi se na jednu stvar – pametne atome. Na molekularnoj razini Viltramiti su izgrađeni. Različiti pametni atomi ponašaju se kao obični atomi, osim što ne poštuju ista pravila. Omogućuju Viltramitima manipulaciju energijom, gravitacijom i kretanjem na osnovnoj razini, dajući im nadljudsku snagu, brzinu, sposobnost letenja, izdržljivost i iscjeljivanje. I evo zastrašujućeg dijela. Viltramiti ne koriste pametne atome. Oni su ugrađeni u njihov deoksiribonukleinska kiselina. Oni su jedina vrsta u svemiru takva što objašnjava zašto su osvojili većinu njega. Počnimo sa snagom, jer Nolan Grayson je prava prijetnja tijekom svoje borbe s nepobjedivim. Omni-Man udara Marka toliko snažno da se cijeli planinski lanci tresu. Ne metaforički, doslovno, Mark bude odbačen preko cijelog planeta, zabija se u tlo toliko snažno da svaki put kad sleti izazove potres. Imajte na umu da je to njegov sin, Nolan se suzdržava čak i kad se čini da ne. Immortal bude rastrgan napola, obezglavljen ležernim zamahom ruke iznova i iznova. Tragova djeca, napola Viltramitima, dovoljno snažni da lete kroz nebodere i ratne brodove bez usporavanja, ne prežive ni prvi kontakt. Omni-Man ih raznese jednim udarcem. Oni ga udare punom brzinom i pretvore se u crvenu maglu. Zatim je tu i asteroid. Nolan usputno spominje kako je zaustavio asteroid veličine Teksasa. To nije samo velika stijena, to je događaj koji uzrokuje izumiranje ubojica planeta. To se savršeno poklapa s onim što kasnije vidimo u stripovima, kada Omniman, Invincible i Tadej fizički probijaju planetu Viltrum, svijet gušći i masivniji od Zemlje. Svemirski trkač je prvo destabilizirao jezgru. Ne, to ni najmanje ne čini probijanje kroz planetu manje ludim. To je sila na razini više kontinenata ili čak cijelog planeta, a Nolan je jedan od glavnih sudionika. A među ostalim Viltramitima, Omniman je elita. Povjerili su mu da sam osvoji cijeli planet. On je jači od Conquesta, Viltramica, koji lako izlazi iz čeličnih okova od 4 tone. Dakle, imam kilometre urušavajuće zemlje. Jedini Viltramit koji je definitivno nadmoćniji od Omnimana je Trag, a čak i tada Tragu treba sve što ima da bi srušio Nolana. Što nas dovodi do izdržljivosti, jer Omniman odbija umrijeti, besmrtni mu ne može nauditi, neuništivi mu ne može nauditi. U njihovoj prvoj borbi drugi Viltramiti ga udaraju svom snagom i jedva ga uspore. Neki od njih mu ne ostave ni modrice, samo eksplodiraju pri udarcu. Omni-Man podnosi nuklearne eksplozije i super lasere iz blizine koji tope tlo, a jedva mu poteku krv iz nosa. On podnosi zvijezdanu toplinu, temperature blizu apsolutne nule i dugotrajno izlaganje crnim rupama. To ne znači da je nepobjediv. Thrag ga raskomada, Omni-Man preživi. Thrag ga toliko pretuče da mu oči iskoče. Omni-Man preživi.
Strah ga gotovo prepolovi. Omni-Man i dalje preživi. Omni-Manov faktor ozdravljenja je nevjerojatan. On se oporavlja od ozljeda koje bi gotovo sve drugo ubile za manje od 2 tjedna. Jedini pravi način da ga trajno zaustavite je katastrofalno oštećenje njegovog srca, jer kad ono prestane raditi, ozdravljenje prestaje za sve ostalo. Nolan to jednostavno prebrodi. Zatim dolazi brzina i stvari postaju sulude. Viltramitima je inercija nevažna, ne usporavaju i ne pate od vremenske dilatacije. Omni-Man se kreće i reagira brže od svjetlosti, te se bori tolikom brzinom da su svi ostali brzi borci nebitni. Red Rush, čovjek koji može spašavati gradove dok vodi razgovore, nije ni registrirao Omni-Manov napad prije nego što je poginuo. U stripovima čuvari nemaju ni jednu scenu za reakciju. Nolan napušta zemlju i za tjedan dana putuje na nastanjiv planet u djevici superklasteru, udaljen oko 65 milijuna svjetlosnih godina. To nije samo brže od svjetlosti, to je sramotno brže od svjetlosti. Kad se stvarno opusti, Flaksensko carstvo to sazna na teži način. Omni-Man leti relativističkim brzinama kroz grad veličine kontinenta, uzrokujući razaranje poput nuklearne eksplozije pomicanjem zraka. On tako brzo udara atome da izaziva fuziju, uništava civilizacije i vraća planete u kameno doba. Sve sam. Dakle, kada sve to zbrojiš, snagu, izdržljivost, brzinu, iscjeljivanje, iskustvo, Omni-Man nije samo najjače biće na zemlji. On je jedan od najjačih Viltrumita. Kirian, osvajač koji je postao buntovnik, čudovište koje je prekasno naučilo empatiju. Hodajuća prijetnja izumiranju koja iznova i iznova dokazuje da, ako je Omni-Man ozbiljan, planet će se jednostavno morati nositi s tim. Kratos, bog koji ubija bogove. Postoje ratnici u fikciji, a onda je tu Kratos. On nije heroj oblikovan sudbinom, niti zlikovac vođen pohlepom, on je ono što se dogodi kada osveta postane božanska. Čovjek koji je ubio svoje bogove, prepisao sudbinu i natjerao panteone da se boje svojih mitova. Dugo prije nego što je postao ubojica bogova, Kratos je bio spartanski general, čovjek koji je prodao svoju dušu za pobjedu na bojnom polju, suočen s porazom. Pozvao je Aresa, boga rata, i ponudio sve za moć da pobjedi. Ares je odgovorio, prikovao oštrice kaosa za Kratosovo tijelo, stapajući u žareno željezo s ljudskom kožom. Dao je Kratosu pobjedu, a zatim mu je u Aresovo ime oduzeo sve ostalo. Kratos je poklao bezbroj nevinih. Jednog dana, u krvavoj izmaglici, zaklao je ženu i kćer, čiji je pepeo stopljen s njegovom kožom, pretvorivši ga u duha bijele boje. Od tada je svijet znao za duha Sparte, smrtnu kletvu osuđenu da nikada ne zaboravi svoj gubitak. I dao je zavjet, ako bogovi mogu stvoriti čudovišta poput njega, onda će ih sve pobiti. Kratosov rat protiv Olimpa započeo je Pandorinom kutijom, relikvijom za koju se govorilo da sadrži moć bogova. Otvorio ju je i postao prvi smrtnik u povijesti koji je ubio boga. Aresa je uništilo vlastito djelo, a Kratos je postao novi bog rata. Ali moć rađa strah, a strah rađa izdaju. Zeus je ubio vlastitog sina i bacio ga u podzemni svijet. Problem je što Kratos nikada ne ostaje mrtav. Probio se iz Hada s jednom malom mišlju u glavi. Smrt me neće nadvladati dok ja ne nadvladam bogove. I to je stvarno mislio. Kroz cijeli grčki panteon, Kratos je ispisao put božanskog istrebljenja. Udavio je Poseidona dok mora nisu pocrvenjela, otkinuo Helosovu glavu i koristio njezinu svjetlost kao oružje. Prestigao je Hermesa, razbio Herkulovu lubanju i istrgnuo Hadovu dušu. Borio se protiv Atlasa, titana koji drži beskrajna nebesa, i pobijedio. Ubio je Kronosa, čijim je rođenjem nastalo samo vrijeme. Ubio je sudbine, prepisao svoju sudbinu i borio se protiv Zeusa, kralja bogova, do izjednačenja. Kad je sve završilo, Olimp je nestao,
a doba bogova završilo je pred njegovim nogama. Kratos ne ubija samo bogove, on postaje ono što ubije. Svako božansko osvajanje donijelo mu je nove moći, artefakte i elemente. Poput oštrice Olimpa, mača iskovanog za ubijanje besmrtnika ili hadovih kanđi koje trgaju i proždiru duše, ali ništa od toga ga ne definira. Ono što definira Kratosa je izdržljivost. Bijes koji ne samo da prkosi boli, već se razvija kroz nju. Proboden je kroz srce, izvađene su mu omotve. Uspaljen živ, zgnječen od titana i izbrisan. Umro je nekoliko puta i još uvijek se vraća jači. Kratos ne odolijeva smrti, on je nadmašuje. Njegova moć se mjeri s bogovima i titanima koji su oblikovali samo stvaranje. Atlas nosi stup svijeta. Opisan je kao onaj koji podupire beskrajna nebesa besmrtnog carstva. Kronos je stvorio pojam vremena. Kratos je nadjačao i Heliosa, čije svjetlo obasjava beskrajni podzemni svijet, i Hermesa, koji je brži od tog istog svjetla, ali ga nije mogao nadmašiti. To nije samo brzina veća od svjetlosti, to je nemjerljivo kretanje i borba na razini gdje samo vrijeme postaje nevažno. I za razliku od većine mitskih likova, moć Kratosa ne slabi s godinama, već raste. Ulaskom u nordijske zemlje bio je stariji, mudriji i dalje nezaustavljiv. U Midgardu Kratos je želio biti otac, ne razarač, no bogovi s sjevera nisu mu dali mira. Saznali su ono što Olimp već zna, ne budi duha Sparte. Ubio je Baldura, boga koji je mogao onesvijestiti zmiju svijeta, bit će dovoljno veliko da obavije zemlju. Boravio se s Thorom, bogom groma, do izjednačenja, njegova sjekira Leviatan sudarala se s Mjolnirom, zamrznuvši munju u zraku. Ubio je Odina, sveoca čija moć teče kroz korijenje Yggdrasila. Svjetsko drvo koje povezuje sve svjetove, za koje se kaže da se proteže izvan prostora i vremena samog. Čak i dok se suzdržavao, Kratosove su bitke na njegovom vrhuncu potresale samo stvaranje. Njegova djela odjekuju kroz multiverzalne strukture, svjetove opisane kao beskonačne, povezane drvetom koje nadilazi stvarnost. Ako ga je grčka saga učinila ubojicom bogova, nordijsko doba učinilo ga je nečim višim, bićem čija snaga djeluje izvan granica same mitologije. Kratos je ubio bogove rata, smrti, vremena, snage, sudbine i svjetlosti. On je uništio iskonska bića koja su postojala prije stvaranja, prepisao sudbinu i preživio samu smrt. On je koristio moći koje mijenjaju vrijeme, manipuliraju dušama i preoblikuju stvarnost. I svaki put kad padne, ustane jači, ali njegova najveća transformacija nije fizička, već duhovna. Isti čovjek koji je nekad ubijao iz osvete, sada se bori za mir, ne zato što je slabiji, već zato što napokon razumije čemu snaga služi. U osnovi, Kratos se nalazi u multiverzalnom rasponu, sposoban suprotstaviti se bićima koja utjelovljuju stvaranje, vrijeme i samu strukturu stvarnosti. Na svom apsolutnom vrhuncu, njegova snaga doseže 5. dimenziju i konceptualne pukotine, moć koja potresa svemire i savija metafizičke zakone. On je smrtnik koji je ubio besmrtnost, bog koji je prkosio bogovima, čovjek koji je dokazao da čak i sudbina krvari. Kada je Ares kovao oštrice kaosa, vjerovao je da stvara oružje. Ono što je zapravo stvorio bila je lekcija da, bez obzira koliko božanski, koliko beskonačan ili koliko vječan misliš da jesi, uvijek postoji čovjek dovoljno bijesan da te zbog toga ubije. Kratos je taj čovjek. On više nije bog rata, on je bog kojeg se i sam rat boji. Pa tko je onda u redu? Hajde da ovo pravilno razložimo. Na prvi pogled, Omni-Man izgleda kao očiti problem. Nolan Grayson nije samo snažan, on je kozmički snažan. Ovo je čovjek koji je pomogao fizički rastrgnuti planet.
zaustavio asteroid veličine države u letu i pretvorio cijele civilizacije u ruševine samo leteći kroz njih relativističkom brzinom. On ne oklijeva, ne suzdržava se. Kada Omniman odluči da mu je netko na putu, borba obično završi za nekoliko sekundi. Osim toga, nevjerojatno ga je teško srušiti. Omniman je preživio vađenje utrobe, osljepljivanje, bio je gotovo prepolovljen i ostavljen da lebdi u svemiru. On se liječi, prilagođava, stalno dolazi, povećava brzinu dovoljno brzo da prijeđe solarne sustave u tren oka i reagira brzinom većom od brzine svjetlosti u borbi. On je hodajuća prijetnja izumiranju, ali evo u čemu je problem. Kratos nije impresioniran prijetnjama izumiranju. Kratos se ne bori samo protiv moćnih bića, već i protiv kozmičkih autoriteta, bogova koji oblikuju stvarnost. Zeus nije bio samo snažan, on je bio vladar grčkog kozmosa. Thor nije bio samo borac. Njegovi sukobi bili su dovoljno snažni da razbiju svjetsko drvo, tu strukturu koja povezuje cijele svjetove. Kratos se borio protiv neprijatelja koji manipuliraju vremenom, sudbinom, dušama i uzročno-posljedičnim vezama, i svejedno ih je ubio. I za razliku od Omnimana, Kratos se ne oslanja samo na čistu fizičku snagu. Da, Kratos se itekako može boriti prsa o prsa. Nadjačao je titane koji nose težinu svjetova, suprotstavio se bogovima koji mogu razbiti čitave svjetove i fizički obuzdao bića koja djeluju na mitološkoj kozmičkoj razini. Omniman udara snažno, ali Kratos je podnio udarce bića čiji odjeci prolaze kroz različite stvarnosti. Ali prava razlika dolazi iz načina na koji se Kratos bori. Omniman je osvajač. Kratos ubija bogove. Kratos donosi božanski bijes, iskustvo s bojišta protiv bića, bržih od misli i oružja, koja su izričito dizajnirana za ubijanje entiteta. Iznad svoje kategorije, Levajatan sjekira nije samo oštra, već je prožeta iskonskom magijom sposobnom zamrznuti božanska bića, dok oštrice kaosa posjeduju nadprirodnu vatru koja zanemaruje izdržljivost. Ovo nisu oružja s kojima se Omniman prije suočavao. Brzina. Omniman ima, nema sumnje. Ali Kratos se borio protiv Hermesa, Heimdala i drugih bogova koji djeluju brzinama koje su gotovo beskonačne. Sama brzina nije dovoljna kada se tvoj protivnik već prilagodio neprijateljima koji vrijeme doživljavaju kao opcionalnu snagu. Omniman je monstruozan, ali Kratos je nadjačao bogove, čija sirova snaga utječe na izdržljivost cijelih carstava. Omniman je preživio katastrofalne ozljede, ali Kratos ne pobjeđuje samo izdržljivošću. On pobjeđuje tako što završava borbe. Ova borba je brutalna. Omniman definitivno čini borbu konkurentnom. Zadavat će razorne udarce. On će gurnuti Kratosa do granica više nego gotovo bilo koji fizički protivnik do sada, ali što borba dulje traje, to se više naginje u Kratosovu korist, jer Kratos uči, on se prilagođava. A kad jednom shvati kako Omniman vodi borbu, prednost čiste brzine i snage počinje nestajati. Omniman nikada nije susreo božansku magiju ove razine. Kratos je izgradio cijelo svoje postojanje oko ubijanja bića, točno poput Nolana. Još gore, Omniman je razarač planeta. Kratos je ubojica bogova. Nolan može stvoriti napetost, nasilje i nezaboravne trenutke. Ali kad se sve kaže i učini, kad bijes dosegne vrhunac, a prašina se slegne, Kratos još uvijek stoji, a Omniman ne.